kuva i Bukavu mu muhana ukagera ku kibuga c'indege Kavumu nirwo rugendo twakoze tugiye kwihera ijisho uko abaturage bo muri Kivu y'Epfo biyegereje umwami w'Ababiligi Philippe de la Belgique n'umufasha we Mathilde baje baherekejwe na Minisitiri w'Intebe Michel Sama Lukonde. Hanze y'ikibuga c'indege i Kavumu umutekano wakajijwe cyane. Hirya no hino ko haracaracara abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, abakomando, abapolisi na MONUSCO. Abaturage ni uruvunganzoka, bafite ibyapa byanditseho amagambo yo guha ikaze umushitsi n'abamuherekeje, abandi bitwaje amabendera y'amashaka ya politike. Imbyino n'indirimbo zo kwiyegereza umwami w'Ababiligi nizo zatwakiriye tugitunguka. Ariko uko tugenda dusatira mu marembo y'ikibuga, indirimbo zahindutse, tubanza guhagarara nazo turazitegera umwanya utari muto. Isaha ya 4:30 ziruzuye, indege itwaye umwami Philippe irituye Kavumu. Yakiriwe na Minisitiri w'Intebe wari ugaragiwe n'intumwa za leta kuva Kinshasa na Guverineri wa Sud Kivu Theo Ngwabije Kasi. Vyihuse umwami yahise yinjizwa mu modoka yerekeza mu bitaro vy'Ipanzi, aho yakiriwe na Prix Nobel Dr Denis Mukwege. Aho naho yasanganiwe n'imbaga y'abaturage mu rugwiro n'akanyamuneza. Akigera i Kinshasa, umwami Philippe yavuze ko yicujije cyane ibyaha ndengakamere n'ibyibasiye inyokomuntu ubutegetsi bwa Sekuru Baudouin yakoreye abanyekongo, ariko ntiyasabye imbabazi abanyagihugu. Uyu munsi nabwo benshi mu baje kumutega bari bategereje ijambo ry'uyu mushitsi udasanzwe ngo agire icyo avuga ku bibazo by'umutekano muke urangwa ino, cyangwa byibuze ngo bumve ijwi ry'umwami, maze nawe araceceka, keretse nimba Dr Mukwege wari iruhande rwe hari iryo yatwumviye. Icyakoze uwashikije ijambo ry'umwami ku baturage ni Minisitiri w'Ububiligi ushinzwe imigenderanire n'iterambere Myriam Kedir. Kedir yavuze ko baje kwirebera ibikorwa bya Dr Denis Mukwege kandi ko umwami n'igihugu cyabo bashigikiye ibikorwa by'uyu muganga wamamaye ku isi. Yavuze kandi ko igihugu cye kizakomeza gufatanya na Kongo mu gusabira ubutabera mpuzamahanga abaturage b'abanyekongo bazahajwe n'intambara zimaze imyaka n'imyaniko. Mu isaha isaga yamaze Ipanzi, umwami Philippe yasuye icyumba gisha kivurirwamo abagore bahohotewe n'abafashwe ku nguvu. Yanasuye kandi ibikorwa by'abo badamu birimwo iby'ubukorikori basanzwe bafashwamo na Fondation Panzi. Urugendo rw'iminsi 4 uyu mutware w'Ababiligi yahoze agirira hano muri Kongo rwahereye i Kinshasa ruja i Lubumbashi, yarushoje kuri uyu mugoroba maze afata iyamuzanye aragenda. Urugendo kandi rw'amateka rusize rukesheje umuhana w'i Bukavu. Amazu n'amabarabara byatewe akarange gashya, nuko rero benshi batabiciye hirya
bisabiye uyu mugabo ufite ingoma ya karindwi y'ubwami bw'Irakeni mu Bubiligi ko abyemeye yahora azi no kuramukanya buri uko amezi atatu atashe, kuko byafasha abategetsi ba hano guhindura imigenzereze yabo isanzwe ikemangwa. Kurikiye mu Kirambi TV1, jewe ndi Justin Bititi Rugira.